Hürmetli avuldaşlar, dostlar, toğanlar. Bugün barımızı ortak kayga birleştire. Bizning avuldaşımız, dostumuz, sabaktaşımız Galiulin Damir Amiroğlu kızgınçlığa karşı maxsus harbiy operatsiyada o'zining izgi burishini o'taganda halok bo'ldi. Ol vatan bayrog'ini oxuna qadar namus bilan o'tadi. Uning o'limi yo'qqa tugan. Ol o'z vatanining, o'z xalqining manfaatlarini yo'qladi. Biz giroylarimizni unutmaymiz. Ana mangulik dam. Xanım Amir Efendi, Gülşat, Damir'in tuğanları, yakınları, rahmetli Kildebekliler, hayırlaşlar, kızganışqa karşı sizin bilen bugün şiratlarını iyi getirdiniz otlarız. Kildebek жердеген районыбызга ауыр күн, Дамир шикелле оқу білмес, батыр егеттерибиз біздің тынычлыгыбызны саклыйлар һәм кызганычка каршы арабыздан да китеп баралар. Сугыш булгач андый начарлыклар да була. 30 июня 2026 года при выполнении задач специальной военной операции погиб наш товарищ сержант Дамир Амирович Гривулин. Дамир никогда не оставался в стороне, не избегал трудностей, помогал людям. Дамир Амирович был добрым, отзывчивым человеком, надежным товарищем. Гордость России, Татарстана и Сабинского района. Әмернең агысы булам инде. Шушы көндә авылдашлары һәм районнарына килгән кешеләргә барысына да рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә.